the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura for any ashe for me ma obi bia akaba de ba too much it eye mu ni aba mu son for Mexico and I'm the trending news ever person na etie for akoye election ya dwenche no achira mana bro so obi aba na MPP say obi aba NDC say na nsem prophecy bi ko ebesi yes eye is excellence na nado nyame ampata will be free at us for assassination before the 2020 December election in po aba be PM. Na enumpo no Ghana for be bobo ho aka say there be omo president na nya ade a wo betumi ewu essence ne dwumedi a wodi no nemre enso ye na nipa na wo ka sansem no se wanhwe ye kwa woni po obeto anananu wensie de ansa na ne wo pe ama eye is essence nanado nimpo ebebemu na etiefo enumpo no ankosiwa eye US based journalist social media commentator Kelvin Eko Taylor wono so edine na dwenkyere aba betuja na wo hwe nsem no se nya ekeka kwa wo pa kire se eye is excellence nanado dankwa se ekoba se otimi edi abanimpa enche bia obewu enche bia obewu esanse wo susu se ni age no wabre eye age ayede tenafie na enye age ayede buman na se wo kosu buman ne saa se ya odi ye na we free atiasefo asase so na etiefo wo hwene nsem se na wo sikika kwa na wo pa kire se ye amambu a ekosu sese akoye katahihye ne proye ensheda enkoye sa ensnipa eye oman balati memufo no momo nsheda enhusu sa etisanado ebe kwaso ebumani se ye ne odi ya no ye den ene wowu ye na etiefo true force and dance ni wa broche mo ma menkan se na report no echire according to him the president Nana Akufo-Addo will eventually pass to eternity even if he is still to win the upcoming elections slated for December 7. He explained that the president is increasingly tired of managing the affairs of the country because of his age. Kelvin Taylor emphasized that the president cannot efficiently and effectively manage the country because, in his knowledge, government is grueling in nature. Na eye abranti adwenkyere no say pepepepepepe na woka no na ensiwa okache ne say there be mane ha ne ho kra se obewini efisa ono no bebi a wodu no wapem na the way I want govern country no ye den ya ye say ya na che say ye yi no efri mo na eno ejinja nkrofo na wo mo ka wo madwen na ebi adwen kire ne say they say this and go free without paying anything kwasia kwa Ghana fo anu ye ya shobi asem wa babeka to ase de ama no se wo se wo pe waji wani su eni wo ba je say da asem na wo ke bude na wo pa kire enti wo ba je say yes excellence na nado nya wo ba ye no obeye ye no hu ye free SHS no we hu ekoba se coronavirus pandemic ebe pm wo oman mu when the way papa hidden intelligence eti a handle issue way ema Ghana ha obia to me call out ko na djuma so ema up to now Ghana enjoy freedom ebi mu up to now omo lockdown na enu ena ma balwe etu atu wo se boom se kwase akwa etiefo Ghana yeti ano eya
na se ne sitie bia se wanfa wo ho akwa obi nso mfa na asem emba mbesoewo na ebi nso koso kra se no one is born to live forever, you will surely die too. Aha, one also said there be na di asem na ye abrantie yi waka no eye den ya obi eni wo be chirebo sika pono de tumidie pono de endi mo bibia na obetumi enjoy na so se ekoba se owo cap ano de eye den ya wo bia be no manu bi enti eye abrantie tela asem a waka no wondan de no so owo eda na ni mo no so wo be wu bi na etiefo utimi wo se kan na wo mo kan ni na obi bia ne no enye adwen na wo bi nso asem a wo de betu dwa ne se osi day nursery journalist Ghana for osi day nursery journalist opa je se journalist na ye abrante tela wa ye no day nursery oni mo hwe manim tina won kasa rough if so no kra qualification kra wo be hwa onye qualified and media na ebu na Ghana for no masumu yo modern tin ya wo be make documentary bia na wo be make no wo de ba wo mo be so emu ana mo be so enu nti na wo no na no podu bedwem na nka ye ba professionalism anko ordinary standard na ensi wa wasaka say that is why you couldn't marry a Ghanaian lady. No Ghanaian lady will follow you, Kelvin. Ghana. Che abaye na no be ya pa. O si, debut. Wo usuban wenti na wo Ghana ha obi ampe wan ware wo Ghana. Esa wo Kelvin. Usuban de wo ni bi. Na wotumi kasa. Enu kwenti na Ghana ba obia omumu bia empel. Na etiefo wo hwem comment e ba ya obia ni eye Kelvin Taylor enye adwe na so mma yen show senya wo si nsem no eba eye is excellence na nado dankwa ni age ekosropa na sa age we Ghana wo do 60 years ananka pension na wukọ nanso ye papa ya ma na kwanya se still owo botaye magana owo yi magana nti onkoso mbuni mai unji ni se Ghana for eye how be na ye ha is excellence na nado aka wo be yan se ma na kwanya no na watumi akọ me senya ye journalist Kelvin Taylor dinin se mo aba betu dwa no ana se ne botaye owo magana no aka wo be yan se ye de be hye obi fufronsa no waba betu aso esa se ye papa yi Kelvin Taylor so say ohia rest na say na city bia oni Kelvin Taylor ya adwen ana dodo na adwen kira mo de betu dwa che se mu ohye no oni wo mo so ya adwen say na tie bia unso ye hia wadwen kire bo mo dia drop wadwen kire e wo ye comment section won afen so subscribe efa ma yen say na be ya if you dey kase e dey dwumede bia to mo won so mo sabe to me akabi na we to me a kire wadwen na afen so wo share like e dey promote channel we munya ba me si ka na me di dwumede yi be so mo we na before me dey manu be si e wo dwume ko bia mo so ya sen Mama Juliet Ventures oba pese wo kitchen e wo ye ni kan dia for Mama Juliet number no be gwa ma kitchen wo aye anyka after loan master so malo within 24 hours nyawunya ne se wo Ghana na wo government worker urgent money bi awunya no obegwa ma wonsa aka for rate ne so de da from say kroje etiefo aha na me demo ebesi ye besa ehie biom kwa